megalayapost.news. Ka estimate committee jong ka Meghalaya Legislative Assembly hapo jing lamu ba Meral Bonsim MLA ganukpo berbolong ru chairman menta kasingi kala libin jurib ya kijing tei sarkar ki bidang sa kongreng hari boy string kita kijing tei ki kentup ya ka politeknik bat ka Industrial Training Institute haka right nongkra nolendo kumjuru ya ka office jong ka umsning sianar di blong ka badang ya chai jam sning haka de kijing jurib la sakiru da kijing don lang ki khot jong ka komiti ba kentup yo ba cha semangar MLA ga mati ba wailat miki shla MLA ga Jawai uba Adelwan Room MLA ka North Shillong Remington G Momin MLA ka Rambai Jerngam bat u Dr. Selsin Lendo MLA ka Msning harengkat ki he officer sarkar bat kinong ilam shnong haba keren sikilat patay ko bo uba Meral Bonsim ulapan pau kajing sukmen halor kajing simkya jong ka komiti banlek jurib ya ki kampenroy ki basadin hari boy ulong ru baleng ba kani kajing jurib kanlong kalat ban penstet ya kijing pentrei ya ki project sarkar namar ka komiti ka sarak ya ka kaipot sya ka sarkar ba ka dei ban pendep no kham kloy na ka banta kajing mentoy jong pajba hari boy distreng Artli examination hall di workshop Artli. Okay. Di classroom kita tahu san, we arlai san tadi. Jadi drawing room, computer room ini gitu. Kemudian kini katkum di kami kini 3 years diploma course kini di branch kini di room kelabian. Kelabian ke Artli. Sekretari juga right nuka dan pau ya kejing sokmen hari kesini ko kejing yalam jongi MLA dan brom jongi di MLA ki bahas senran lang wadi di officer naki nat ki repair da kalian jongi ila ai sung bahaya kene kejeka sia ka sarkar da kejing community ba ka sarkar kan le na ga manta kan ka than ka dong kejungi idang dan subun ki jinduna haki liang baro te nagane daw nagaliang jungi ki right kadang kene ga joint action committee na right no khra ba right no do haki snem ki bla dep ngla shong meeting dagi bun sin uno ban ra ya ki development ki aroi ka pas kene ka thain ka dong jungi ke abangi I ba kene ka jitre kala sedang menyai mentala kham ka tu kene snem re kala sakut no ngim chem chong kliti ne ngem chu snap henry ya persang ki ban selok ba di MLA bron jungi ni penkan mau I na ka por bagane ka project kan yai kham sekmat kan deploy no ting seburam adu kata-kata yang mulai jungi la simpia ya kene ki wanra ya kene ka sngi padan one inspection na kene ka jaka bani kerben banang ne sekmat kasoka kan sale ya ka badan kam ban pendep ya kene project ha ka por ka babiang te kum masuk penkan mau ba ne usurok ubang ya tina adu nang tai samkut tang hang ne ndai udang teng benmi patsa jaga sinong pahambir te kata ka de pesngil jungi lada long ko bala kau ni sudah umdai bungkut tangannya po ITI yang dari unpiai lembah bat umpoi saduka sinau pahambir anung ting sukemen ka bakrau ba nilai alat ban wan kum ka estimate committee jong ka Meghalaya Legislative Assembly ban yu kejat hang ni po temri boy naga banta ban jungo ya ki artli ki project ki ba kongsan ki ba kum ka estimate committee ngis ngudei ban wan hang ni kabanengkong haka bayide bat kene ka politeknik kabadon hang ni apo ka sino ka barat nongkra rat nonglondo ya ka ba ka kam kalaya cha menta ngidap daging sokemen ka bakrau bani I ya gejing yat jong ka kam ka physical progress hang ni ka politeknik hang ni ka long kumba kendai 4% ni bat bangingit skem ba stangkat tu kan ne benai ki kontraktor bade ban trei un pendep ya ka kam bat kum ka komiti ngisem bat ngilam ngisau komen ngisau tenat bat bangi kitbok yang ba ka department kinla ban supervise akur kum ka bedai bat bagani ka politeknik ya ka badon artli ki branch kata gade ka 3 years diploma in interior design bat sagawe gade 3 years diploma in beauty culture and cosmetology ini di artli ki branch ka bagani ka politeknik kan syakri ya ki samla pule ki jongi bat bangingit scam ba kajing wan kajungi hekan kesni kan yarap shibun nam tar pen state ban pen klo ya kam bagani ke building kan dep ki post la ban thung bat la ban sedang ya ka academic session hagi ni ki snem ki ban wan bat kum juru nglayo ban li jungok menne ya ka ITI ka badon hang ni marjan hang ni ka di keju bal ai subha da gerak nyong khra barat nyong lengdo e caka
bat katu kadi kadang sa ka kam ha penyakiran na kumta approach road nang ta ka water supply nang ta ka light ke ibang ha penbiang hang tukum ke komiti ngin budin bangin la pendep kloi kini kenang bak ITI ke badan hang ni ke bakan thup ye ki trade ke badan south li kenang bangin la ban penurlong ya kan nam ta jik mentoy jongki kena samlah jongka dong berkatan ban ngai kubeli kerpang na kumta ki perlok member MLA ki bi ki jungi ba Wailat ba Charles ba Riming ba Rid Edelbert ki balai senran lang kum gitu khot ba kani ka kam kan yat bet aga komiti kenang bangin la ban yarap am ta jik mentoy jong poj ba bubun balang jing penmang kalong kumpa pra krur tam ie kani ka amount kadi ya ka civil work ka ba ka lat no ya ki equipment ki la am de furniture ki equipment kadi la ka jong de kani kadi ka funding ki yo along ba jong ka sorkar pedeng ha ka sedang bat ha mentah hadin ba ka layat ka kam ka don ru ka fund ka bala ai lang ba jong ka education department jong ka sorkar jelah ha ka bidi bat ka ITI ka ba hangti ka jing penmang kalong sikrur ar pulai lak tengkah na ka banta ka jing shna ya ka tu ka administrative block na ka ki south ligi trade bat ki ngej scam ba kinla ban pendep ha ka por ka biang na ka jing mentoy tu ba visit through the estimate committee of the Meghalaya Legislative Committee here to follow up the ongoing construction of the office of the BDO and the office of the block development officer Umsning CNRD block. This is one of the project which has been pending, and the committee observed that there are issues and reason in which this project has been delayed. That's why the committee feel deemed fit to have a spot inspection today, and we had a first-hand information, and we have visited and have a thorough inspection about each and every component of the work, and where the official from the community and rural development technical wing, they have briefed us, and we have observed that there is a delay in the completion of this very particular project, and the committee observed and directed the concerned contractor to complete the work within November 2025. That is the commitment that has been made by the contractor and the official, and we do hope that with the regular inspection that we have, and with the dream and aspiration of the government to complete all the office of the CNRD block in the state to be completed in time, so that this office will give a proper service to the people at large, especially to the headmen, to the VOs, to various NGOs or SAG who have their direct or indirect relationship with the department itself. So we do hope that with this inspection, that this project will complete as per the mandate, as per the date that the deadline that has been placed upon the committee today. MeghalayaPost.news